Assalomu alaykum do'stoni aziz. ما صبحی سحر که اینجا مانتو کردسته منجا سیاوش پیاز مایده کردسته ها گفته ها سیاوش السلام نگفتی کو السلام بیرون هوا خنک 22 گرادوس این پورترچه کمی آمده باشه که پیاز گیریم کمتر پیاز کمی کردسته بعد وای کنیم خنک نخورده این کوچه ترزک شدگی تو چی به برو ورده ای؟ ما اونجا مانتو پزیده سیاوش بینن چی کدیسته خیزن خی ای گروشکوی جمع کنین خوش رو پریاده کنین سالمانا با بیدار نکنین اینجا چیزه فوراتچه چیزه خواهد خی سیاوش خیره ایگروشکو جمع کن خالون بد نشدن کوچه این رومانو آب شده میره نه ayuda mi خیلی ها اونجا را با سمالیات تنشون ته نوبکشا Jasne, kannasz pesha da mnie chodżanku. این سیوم لیسته دوتا لیستش پر کردیم زبالتون کدیستن جمچم فرشم قمانده و سالمون یاردمچی اومده مانتو پیچونی اومده هوا دیگه خنک شده دیگه مانتوی و ساندوسای پیراشکی کرده میگردیم بانکوی محکم کرده گشته میکشویمو ماشه سرشده سیاوش ده اونجا راست مونده من ماموش ماشه گفته اینجا سالمون پیش روشنوی آوردیم شه خواب نمیکند بیرون هوا گرفتک ما شدیم تمام کردیم من پر اینجا آب موندم و با اینجا کتی مانتو گفتم کمی و کمپوت کنیم سیب و آلوچه های زمروژنی بود و سیب هم خیلی بود زمروژنی هم خیلی دک گرفتم امی بیزیب شده گوشه پوست و مایده کردم توزه کردم و انداختم شده کمتر شکر انداختم و ازی در گرافین میگیریم الان خیلی باید از والا زیادی کرد از والای سامبوسه پیچونده موندم چه پاسدارش تو جا بجا کردم سیاوش خوابش بردک اخیر گفتم خواب نرود سحری خوش رو زفترک نکرده بود گشته خواب نرود گفتم برای که با تیز بیدار میشد بیرون هم خیلی هوا گرفتگی دینا نیز همین احوال بود گفتم کمی ویدیو کنم کانالی ارزنده ده لیکن بینین هوا روشنویی بینین چه خیلی
рӯшноии хушрӯ нест ва ҳам хел намедонам тамбали зер кардиста ва настрой низ несте уқа гӯем настрой фақат хобда ҳаста тамом Салмон босоз ки партофтен намихел оз манто пазад манто мехӯрему хоб мерем дӯстони азиз манто тайёр шуда мо аллакай обед кардем вай ҳолям ҳалвошмон ҳамаш тайёр шудад як ду листи дигараш монда тамом мондагиёша мо аллакай обед карда шудем шавҳарам дер омаданд барои ҳамин дер обед кардаста аммо уже обед карда шудем сиёвуш хобаш бурдак бо ҳозинав хестак сиёвушда низ манто дода мишкамаш сер шуд рафта мультик тамошо карда шида ҳаво резкай хел гирифтак борон намезада бошад берун салқино хунук хайрат саҳари нилё жемпиршо пушонда рой кардем саҳари ҳаво хушрӯ буд баъди обед бинем чӣ хел ҳаво гирифтаку шамол сар шуд ака дига ҳами ҳавои хунукда хонада мешинӣ фақат берун намебироӣ трезҳо маҳкам мешинем ҳеҷ канест берунда дӯстони азиз бинед берун чӣ хел шамол мо садик рафтастем ба шавҳарам гуфтам то садика мебарам онҷо нилуфара гирифта биёен чтоб ма обратно набиём гуфта барои ҳамин каса рафтастем музикаи индийский гӯш мекунед ҳам хел мерем ака майда майда вай резка ҳаво хунук шуд нилуфар жемпирчиша хайра сар пушонда Марди писар Ая тут бромад? Ая тут бромад? Хайч гамназ бо баю тут биёяд агар бо мехонем рафтем рафтан гирем ту баю тут тугмота иханаку мекани мо ай садик бромадем пешком рафтестем ак хона нилуфар мана жемпирчиша пушида бо киҷоиша дагҷои зада ки риштаҳошо буроварда хона равем аккуратно қайчикати бурем шуд то ки риштааш кушода шуда наравад анам хел хона равем ҳам хел шамол безебки беҳад шамол хунук нилуфар хунук нахӯрден шумо садикда на кадом шапкаи бепушонем шапка мепушӣ аллакай вале борас биша худук шуд бушош мана хунук шуд яне бо момошда семечка гирифтем кани семечкаша бина дадаш семечка гирифтам ки семечка хӯрда шинен вай мега кӯдакода йогурти хонада овардаги ҳастанд манту кадем мо имрӯз бо мошкати барои шумо чӣ пакадин ҳозиба ахи ман накада чӣ накадӣ напечондӣ хайч гам не ҳоли бо ин дафъаи дига мекунем баъд ту мепечонем бо хамир ҳастай хамир ҳастай ҳоли баъд пирашкӣ мекунем бо пага рӯзи выходной пирашкӣ мекунем ба пирашкӣ мепечонада аманту охи обед кардан дар кор буд барои ҳавай мо печондем уже имрӯз сиёвуш ёрдамчӣ буд печонданда анилфар садикда оз мерем мебинем чӣ хел часпонда ванҷа об наметонам парид якта чумчук ишкамаш дам аккуратно обава диди вай сараш чока хунук хӯрда барои ҳавай моҳош яқапи париде аккуратно вай ремонт рафтида чиз мебелашон балконшон об дакуни слиди меша кай лоба куни вай намешад слиди ачам ҷон набераш на айвай говорак шоҷан
овози Нилуфара бинанд. Дӯстони азиз, ман инҷа балкон омадам ки то ки на ужин кардем, ҳама кору борои пас доштам, ҷобаҷо кардам мода. Ин либосҳои бинен як тавора ҳозир аввале мебарам тайм мекунам, кӯпачҳои гирм ай балкон. Вай офтоб карда будам шунам ва бинанд хулиганоя. имрӯзи дароз ҳам хеле кору бор фақат манту кардем, шидем, хӯрдем, тамом, дига ягон кор негӯем. Кӯдакҳо кати пагоҳ имрӯз очам ҳаминҷода пагоҳ насиб иншолло саҳари сиёҳуша низ садик мебарем. Аллакай сиёҳуша садик вай қабул кардан, худо ба шукр. Ва вай мекунанд, чӣ мегӯянд, пагоҳ рафта шинос шудан дар кор, кати маълимааш сиёҳуша бурдан дар кор. Барем кани пагоҳ бинем кани чӣ гап мешавад. Барои ҳамин хотир очамо гуфтам ки имҷа шинен, шумо оча пагоҳ саҳари мо равем. Салмон кати очам шинан ва бинем кани чӣ гап мешавад садикда. Анам хеле дӯстони азиз, биёин ҳамин кати влога ба охир расонем. Имрӯза влоги мо ана ҳамин қадр шуд. Бо пагоҳ насиб иншолло садик равем, бинем кани чӣ гап мешавад, чӣ хел мешавад. Бо ҳатман ҳамаша нишон медиҳем. Анам хеле дӯстони азиз, хайр, дар паноҳи худо бошен, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед. Хайр.